салом бинандагони гиромӣ, барномаи илм фуруғи маърифатро манзури шумо мегардонем. ҳамон гуна ки ниёгонамон таъкид карданд, тоҷи сари ҷумла ҳунарҳост илм, қулфкушои ҳама дарҳост илм. чу касби илм кардӣ дар амал куш, ки илми беамал заҳрест бинӯш. воқеан ҳамин тавр аст. дар ин росто бисёр ба маврид аст ки аз баргузории озмунҳои ҷумҳуриявӣ илм фуруғи маърифат ва фуруғи субҳи доноӣ китоб аст ёдрас шавем. ба ин манзур бинандагони гиромӣ, ҳоло суҳбате меорем бо Фарҳод Шокир, директори Институти физикаю техникае ба номи Султон Умарови Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, Ризои Баҳромзод, ходими пешбари ҳамин институт, Эркин Файзуллозода, декани факултети химияи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон ва Хайём Раҳмонов, котиби масъули гурӯҳи корӣ доир ба баргузории озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат. ба студияи телевизиони Тоҷикистон хуш омадед. озмуни илм фуруғи маърифат, яке аз ҳадафҳои он ин амалисозии 20-солаи омӯзиши фанҳои табиатшиносӣ дақиқ ба риёзӣ давоми солҳои 2020-2040 аст. муҳимият ё ин ки зарурати ҳамин озмунро ки бевосита аз ҷониби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон сарпарастӣ мешавад, дар чӣ мебинед? таърихи инсоният нишон медиҳад ки илму дониш дар тамоми масири яъне ки ҳаёти инсоният ҳамчун як ҷавшан, ҳамчун як ҳалкунандаи мушкилотҳо нақши асосӣ, нақши меҳварӣ дорад. ва ин падида махсусан дар интиҳои асри 20 ва ибтидои асри 21 аллакай боз ҳам равшантар шуда истодааст. ва чӣ тавре ки мо аллакай бевосита шоҳид ҳастем, таҷрибаи кишварҳои пурқудрат нишон медиҳад ки махсусан рӯй овардан ба илмҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ ки бевосита ба яъне ки саноатикунонӣ, ба рушди иқтисодиёт, ба рушди кулли яъне ки самтҳои фаъолияти инсоният ки ба ҳаёти имрӯза бисёр муҳим мебошанд, рабти бевосита доранд ва ин то рафт аёнтару равшантар шуда истодааст. ва мо аллакай аз таҷрибаи дигар кишварҳо медонем ки ҳастанд кишварҳое ки аз ягон ҷиҳат онҳо на аз ҷиҳати яъне ки сарватҳои табиӣ, на аз баромадан ба уқёнусҳо, на аз он ки масалан заминҳои ҳосилхез, аз инҳо онҳо маҳруманд, қариб ки маҳруманд ва онҳо рӯй овардан ба илму дониш ва ба қуллаҳои баланд яъне ки баромаданд. ҳастанд кишварҳое ки новаста аз он ки онҳо масоҳати кӯчак доранд, онҳо нагуфтанд ки мо кӯчак ҳастем, дигарҳо барқудрат ҳастанд. ҳоло равандҳои ҷаҳонишавӣ бисёри кишварҳоро водор кардааст ки ба ин соҳа бештар аҳамият диҳанд. барои ин ки ҳоло қудрати кишварҳо аз чӣ вобаста аст? аз сатҳи яъне ки муҷаҳҳаз будани он бо технологияи муосир. дар ҳама самт. дар ҳама самт. махсусан вақте ки мегӯянд ки кишвар пешрафта аст, пеш аз ҳама дар назар дошта мешавад ки кишвар аз ҷиҳати саноатӣ пешрафта аст. махсусан. ва ҳамаи ин яъне ки технологияи муосир ҳама ҷиҳата ба нуфузи кишвар таъсир мекунад, маҳз дар асоси натиҷаҳои илмҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ яъне ки амалӣ шуда метавонанд. ва бисёр мо намояндагони соҳаи илму маориф қаноатманд аз он ҳастем ки якбора 20-солаи яъне ки рушди ин илмҳо эълон карда шуд бевосита аз ҷониби сарвари кишвар, ки ин аллакай як нишондиҳанда аст ки кишвари мо дар сатҳи ҳукуматӣ бевосита ҳамчун як яъне ки давлати соҳибҳуқуқи яъне ки баробари дигар давлатҳои ҷаҳон ин тенденсия яъне ки ин омилҳои тамоюли ҷаҳониро бисёр хуб дарк мекунем. ва мо ҳамчунин миннатдор ҳастем аз ниёгони худ ки дар асрҳои қарни гузашта танҳо бо илм дониши худ ниёгони мо ҳамчун ниёгони сулҳпарвар, ҳамчун ниёгони маорифпарвар, илмпарвар илмро дар сатҳи ҷаҳонӣ бароварданд. ташаккури зиёд. хуб, баргузории озмунҳое ки имрӯз дар фазои Тоҷикистони соҳиби истиқлол ҳамаи мо аз онҳо медонем, бори дигар тасдиқ мекунад ки ниёгони мо мубаллиғони фарҳанги сулҳ буданд, мубаллиғони андешаҳои неки инсонӣ буданд ва мехостанд ки ба саодати инсонӣ фақат аз роҳи илм дастёб гардем. марҳамат Ризои Баҳромзод, шумо чӣ назар доред аз он ки имрӯз мо дар бораи муҳимияти баргузории озмун гуфтем, акнун шумо бигӯед ки имрӯз худи насли наврас чӣ гуна таваҷҷӯҳ дорад
ба муҳимияти ҳамин озмун ба воситаи баргузории озмунҳо ин пайвастан ба ҷаҳони мутамаддин аст ва ба ин васила вусъат бахшидани рушди Тоҷикистони соҳиби истиқлол. албатта ҷавонон дарк мекунанд, хонандагон ин чизро эҳсос мекунанд ва бо як масъулияти бузург ба ин озмунҳо омодагӣ гирифта истодаанд, ки мо дар раванди гузаронидани он шоҳид шудем, дидем. Хусусан соли гузашта ки бори аввал ин озмун гузаронида шуд ва мо шурӯъ карда аз таҳиии саволномаҳо то гузарондани даври ҷумҳуриявӣ он масъул будем, шарик будем ва дидем ки ҷавонон, хонандагон чӣ қадар бо як шавқу рағбат ба ин озмун омодагӣ диданд ва албатта онҳо ҳанӯз ин чизро то охир дарк намекунанд, барое ки онҳо ҳанӯз дар мактаб мехонанд, аз тамоми ҳамон нозукиҳои вазъи ҷаҳонӣ бохабар нестанд ва ин чиз сабаби гузарондани озмун ҳам ҳамин аст, ки тавассути гузарондани ҳамин озмунҳо онҳоро бо ҳамин равандҳои муосири ҷаҳон шинос кунанд. Ва ин чиз ки аз тарафи масъулин дарк гардиду ҳамин озмун роҳандозӣ шуд ва дар сатҳи хеле баланд гузаронида мешавад, ин як роҳнамоӣ аст ба ҳамон хонандагони мактаб, ба донишҷӯён, то онҳо ворид шаванд, омӯзанд ва аз ҳамон равандҳои асосие ки барои рушди самараноки ҷомеаи имрӯза зарур аст бохабар шаванд ва ҳамин васила моро ба мақсад расонида метавонад. Озмун аз 7 номинатсия иборат аст ва мегуфтед ки номинатсияе ки мураттаб гардидан байни ҳам фарқият мекунанд, афзалият доранд ё ин ки чӣ? Номинатсияҳо байни ҳамдигар албатта фарқият мекунанд аз нигоҳи соҳа. Масалан, химия ва биология албатта аз ҳамдигар фарқ мекунанд. Манзурам раванди иштироки довталабон аст дар озмун. Раванди иштироки довталабон дар озмун дар тамоми номинатсияҳо яксон аст. Яъне як бахш ё ин ки номинатсия нисбат ба дигар бартарӣ надорад. Танҳо дар бахши ихтироокориву навоварӣ дар даври севуму чоруми он барои донишҷӯён ва намояндаҳои касбу кори гуногун доштани ҳуқуқи муаллифӣ зарур аст ё ин ки патент. Ин фарқият аст, лекин дар дигар бахшҳо ин чиз нест, ҳамааш дар як сатҳ як хел ҳуқуқ мешавад ва ғолибон ҳам аз имтиёзҳои яксон бархурдор хоҳанд буд. Яке аз номинатсияҳое ки дар озмун пешниҳод шудааст, ин химия мебошад. Бигӯед ки имрӯз насли ҷавони мо дар ҳамин самт ба кадом комёбиҳо дастёб шудаанд ва таваҷҷӯҳ ба омӯзиши фанни химия чӣ гуна аст? аз мушоҳидаҳое ки соли гузашта баргузор гардид ва мо ҳам дар ҳама равандҳо иштирок кардем ва пайгирӣ менамудем тартиби баргузори ин озмунро ва мушоҳида ҳам шуд ки дар ҳақиқат ҳам имрӯз аз ҷониби хонандагону донишҷӯён ва магистрантон таваҷҷӯҳ барои иштирок кардан дар озмун бо як ҳаваси баланд аст. Дар зинаи муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ аллакай соли гузашта ки сипарӣ гардид, иштирокчоне ки соҳиби ҷойҳои ифтихорӣ гардиданд аз ҷумла дар даври ҷумҳуриявӣ ба зинаи магистратура ва магистратураш ба зинаи докторантураи PhD ба гурӯҳи ройгон аллакай қабул шуданд. Аз ҷумла ин чиз дар факултати химияи донишгоҳи миллии Тоҷикистон тасдиқ худ ҷой ёфт ва донишҷӯи мо имрӯз дар зинаи докторантураи PhD дар гурӯҳи буҷавӣ тасдиқ карда истодааст ва дигараш ҳамчун донишҷӯ ки буд имрӯз ҳамчун магистри гурӯҳи буҷавӣ хонда истодааст ва аллакай онҳо мақсад доранд ки ва ният ҳам доранд ки оянда яке аз мутахассисои хуби ҳамин соҳа шаванд ва барои давлату миллати худ хизмат кунанд. раванди баргузории озмуни ҷумҳуриявӣ илм-фурӯғи маърифат чӣ гуна сурат мегирад? Якчанд ҳадафи муҳими озмун ки ин аз ҳама аввал ҷалб кардан, зиёда гардонидани шавқу ҳаваси наврасони кишвар ба рӯи илмҳои дақиқ, табиатшиносӣ. Дуввум ин ки боло бурдани мақоми муаллим, устод дар ҷомеаи мо ва саввум ин ки мусоидат намудан расидан ба ҳадафи чоруми стратегии кишвар ки ин саноатикунонӣ бо суръат мебошад ки бе рушди илмҳои дақиқ ин чизро мо тасаввур ҳам карда наметавонем. Вақте ки аз минбари баландтарини кишвар чунин назари хосае дода мешавад барои умуман намояндагони илмҳои дақиқ мо бояд хидмате дошта бошем ва умуман ба соҳаи маориф, умуман ба соҳаи илму маориф дар рафти гузаронидани озмун бубинед ки ҳамун имтиёзҳое ки дода мешавад шавқу ҳаваси ҷавонони моро
зиёдатар гардонид. яъне ки як таҳаввулотеро дар ҷомеаи мо, яъне таҳаввулоти илмиро ба вуқӯъ пайваст ин озмун. раванди баргузорӣ чӣ гуна сурат мегирад? раванди баргузории озмун дар 4 давр ки даври аввал аллакай идома дорад. ин дар дохили муассисаҳо. даври дуввум бошад то охири моҳи май сипарӣ мегардад ва баъдан дар маркази вилоят дар сатҳи ноҳияҳо дар сатҳи ноҳияҳо бале. баъдан моҳи сентябр дар сатҳи марказҳои вилоятҳо дар минтақаи рашт ва шаҳри ҳисор баргузор мегардад ва дар шаҳри душанбе ки ин даври сеюми озмун аст. иловаҳое ки дар низомномаи озмун соли 2022 ворид гашт. бале ворид гашт, ин ҳам аз ҷониби ҳакамон ва комиссияи озмун ки дар соли аввал мушоҳида намуданд ки чӣ иловаҳо агар илова мешуд хубтар мебуд барои соли оянда. ҳамон ҳам ҳадаф бошад барои зиёд гардонидани ҳамон шавқу ҳаваси наврасону ҷавонон. дар низомномаи соли гузашта танҳо ғолибони даври ҷумҳуриявӣ имтиёзи бидуни имтиҳон таҳсил дар зинаи ояндаи таҳсилро ба даст меоварданду халос. вале таҷруба нишон дод ки ғолибони даври сеюм, яъне ки онҳое ки ба даври чорум роҳхат гирифтанд, аллакай онҳо аз рӯи равияҳои илмҳои дақиқ танҳо бояд қайд намоем, танҳо аз рӯи равияҳои илмҳои дақиқ метавонанд ба зинаи ояндаи таҳсил бидуни имтиҳон ҳамчун донишҷӯ ё масалан магистрант ё PhD докторант таҳсили худро идома дода бошанд. докторантон, профессорон, академикон, аъзои корреспондентон, яъне ки шахсони умуман шинохта аллакай ҳуқуқи иштирок варзидан дар озмун надоранд. ҳамин озмун ба мо восита гашт, мо истеъдодҳоро дарёфт намуда чӣ дар масалан баъзаи академияи миллии илмҳо, дар академияи хурди илмҳо, чӣ дар институтҳо аз донишҷӯён ба корҳои лабораторӣ масалан экспериментҳо ва дигарҳо ҷалб намуда бо онҳо кору тарғибро давом дода бошем то ки барои ояндаи кишвар кадрҳои баландихтисосро омода карда бошем. доираи иштирок дар озмун чӣ гуна аст? яъне кадом қишрҳои ҷомеа метавонанд дар озмуни илм фуруғи маърифат иштирок намоянд? мувофиқи низомнома иштирокчиён ба 3 гурӯҳ тақсим мешаванд. хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, литсея, гимназияҳо, баъдан ин аллакай донишҷӯён, ин сатҳи бакалавриат ва магистратура. ва ин ду яъне ки гурӯҳ метавонанд дар ҳамаи номинатсияҳо иштирок намоянд. ва мемонанд гурӯҳи дигар ки ин аллакай онҳое ки хонанда ва донишҷӯ нестанд, онҳое ки докторанти PhD ё ин ки докторанти анъанавӣ ё ин ки номзади илм ё ин ки намояндаҳои касбу кори гуногун ва умуман ихтирокоре бошанд. Онҳо метавонанд ки танҳо дар як номинатсияи ихтирокорӣ ва навоварӣ иштирок намоянд барои боз ҳам беҳтар намудан ва боз ҳам самараноку дақиқтар намудани раванди озмун як қатор навовариҳо дохил карда шуданд ки низомномаи соли ҷорӣ аз 11 боб ва 49 банд иборат аст ки дар боби охирин дар имтиёзҳо 2 банд илова карда шудааст. иштирокчиёне ки дар даври чорум иштирок мекунанд, онҳо агар ҳамихел объективона баҳо диҳем аз миёнаи омории донишҷӯи ҳозира кам нестанд, яъне ки аз сатҳи миёнаи донишҷӯи ҳозира кам нестанд. бинобар он аз ҷониби яъне ки ҳакамон, аз ҷониби комиссияи ҷумҳуриявӣ дар ҷаласаҳо ин таҳлил карда шуд ва ба ҳукумати кишвар пешниҳод карда шуд. ва хушбахтона чӣ тавре ки мо медонем, сарвари кишвар ва ҳукумат доимо ҳангоми пешниҳод шудани яъне ки пешниҳодҳои конструктивӣ дастгирӣ мекунанд. доимо аввалин дараҷа ин чӣ тавре ки қайд кардед, ин соҳаи маориф аст. ва ин дастгирӣ карда шуд. бинобар он ин як имтиёзи бисёр ҳам назаррас аст. ҳамчунин дар як банди боби 11 боз қайд шудааст ки он омӯзгороне ки яъне ки омӯзгорони хонандаҳои мактабҳои муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, литсея, гимназияҳо ки шогирдони онҳо ҷойҳои ғолибро ба даст оварданд дар даври ниҳоӣ, ҷойи якум, дуюм ва сеюм. ба онҳо ба ғайр аз он ки яъне ки мукофоти пулӣ пешниҳод мешавад, ҳамчунин ба онҳо унвони аълочии маориф ва илми Тоҷикистон, яъне ки бо ҳамин унвон сарфароз гаронда мешаванд. ин буд нисбати имтиёзҳо ва ҳамчунин барои ба расмият даровардани баъзе яъне ки ҷиҳатҳо, баъзе нозукиҳои ин раванди озмун, азбаски такрор шавад ҳам ин озмун ба соҳаи илми дақиқ вобаста аст, дар ин ҷо дақиқият бисёр ҳам яъне ки нақши муҳим мебозад. дар ин ҷо низ якчанд бандҳо ҳамроҳ шуданд вобаста ба тарзи баргузории озмун бошад, якчанд масалан
бандҳо низ зербандҳо илова карда шудаанд ки барои дақиқкорона саҳеҳтар муайян намудани ва ҳамчунин таъмин намудани шаффофият бисёр ҳам муҳим мебошанд. дар соли якум ин ҷиҳатҳо ба таври дараҷаи корӣ яъне ки риоя карда мешаванд, вале ҳоло ба низомнома бевосита дохил карда шудаанд. ин талаботи яъне ки мавҷудияти патентҳо агар ба ислоҳ гӯем ҳуқуқи муаллифӣ аст дар довталабоне ки аллакай вай ихтироот пешниҳод мекунанд. ихтироот пешниҳод мекунанд барои давраҳои сеюм ва чорум. зеро масалан таҷрибаи соли аввал нишон дод ки баъзан ихтироотҳо мешавад ки он яъне ки ба сатҳу сифати ихтироот яъне ки мувофиқ намеояд. ба танзим даровардани ҳамин раванд ин банд илова карда шуд. ҳамчунин барои таъмин намудани шаффофият ҳамин хел як зербанд ворид карда шуд ки ҳангоми саволуҷавоби назариявӣ саволҳо тариқи яъне ки чиптаҳо тариқи билетҳо пешниҳод карда мешаванд ки он яъне ки барои баробарҳуқуқӣ умедвор ҳастем ки дар солҳои оянда низ боз ҳам фарохтару мукаммалтар мегардад. яке аз зербандҳои наве ки низомномаи соли ҷорӣ дохил карда шуд ин ҳам бошад талаботи он аст ки он довталабоне ки аз 70% камтар агар онҳо ба саволҳо ҷавоб дода тавонанд, яъне ки аз 70% нагузарад, пас дар ин номинатсия ҷои якум дода намешавад. зеро одатан чӣ хел мешавад? Одатан вақте ки дар синфҳо гӯем, дар аудиторияҳо гӯем, донишҷӯе ки аз дигарон нисбатан беҳтар аст, ба ӯ масалан холҳои баланд медиҳанд. бале вале дар қиёс вале гап дар он аст ки илмҳои дақиқ масалан формулаи физикӣ дар мо ҳам ҳамон формула аст, дар дигар нуқтаи ҷаҳон ҳам ҳамин формула аст. дар ин ҷо аллакай бояд талабот ҷаҳонӣ бошад. бале бинобар он вақте ки агар аз 70% бештар яъне ки нагузарад холи донишҷӯ, дар ин яъне ки номинатсия ҷои якум дода намешавад. ва мо аллакай инро таҷриба дорем. мо масалан физикон медонанд ки дар самти физика мо як чанд сол масалан олимпиада мегузарондем ва вақте ки медидем ки баллҳо паст мебошанд, ҷои якум намедодем дар олимпиада. ва инҳо бисёр дақиқ аст, барои ин ки ин ба донишҷӯ, ба иштироккунанда ишораи мушаххас мешавад ки ӯ бояд ки боз аз болои худ кор кунад, яъне ки ӯро набояд фиреб дод ки дониши ӯ баланд аст. ва ҳамчунин дар бандҳои низомнома як иловаи нав ҳамроҳ шудааст ки ин ҳам бошад теъдоди ҳакамон яъне ки дақиқ карда шудааст ба миқдори 7 нафар. 7 нафар дар ҳар номинатсия. дар ҳар номинатсия 7 нафар. барои ин ки ин такрор мекунем ки ин ҷиҳатҳо дар реҷаи корӣ риоя карда мешуд, вале ҳоло ба низомнома дохил карда шудааст. ва ҳамчунин дар соли якум бисёр ҳамихел ҳолатҳо буданд ки ҳангоми пешниҳод намудани ғолибон, аслан гирем ғолибон то 5 нафар мебошанд, як ҷои як, ду ҷои ду, ду ҷои се. ва баъзан пешниҳод мешуданд боз иловагӣ, яъне ки мегуфтанд ки ин 5 нафар ғолиб ва боз ҳам инҳо фаъол ҳастанд. фаъол яъне ки дар ин ҷо аллакай талаботҳои озмун яъне ки риоя намешуд ва барои инро яъне ки ба ин нуқта гузоштан ҳамин хел талабот шудааст ки на зиёда аз 5 ғолиб дар ҳар як мисол номинатсия дар ҳар як давр пешниҳод карда шаванд. ин барои масалан худи озмун барои ҳамин аст. бисёр хушоянд аст ки имрӯз ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба насли ҷавон таваҷҷӯҳи пайваста зоҳир мекунад ва ҳамон гуна ки дар рафти суҳбат ишорат шуд, довталабе ки аз даври вилоятӣ мегузарад ва ба даври ҷумҳуриявӣ роҳ меёбад, аллакай вай метавонад бидуни имтиҳон дар муассисаи мехостаи худ аз рӯи равие ки иштирок мекунад дар озмун таҳсил кунад, таҳсили худро идома диҳад. хуб, ин ҷо як навореро ҳамрӯхорони мо омода карданд вобаста ба ин ҳоло амроҳ тамошо мекунем ва пас аз он нигоҳи худро, назари худро вобаста ба ин навор манзури бинандагон мегардонем. марҳамат. модарам ҳамеша таъкид мекарданд ки дарсҳоятро тайёр кун, наҳс хон писарам. ин суханҳои модарам ҳар лаҳза дар гӯшам садо медоданд. You better go take it. Always they need a new replacement. Decentralized, can't contain it.
at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Oh, yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. Hey, it's too late to try to go contain it. A generation fueled by creation. We live lives on a small screen nation. We control the airwaves, no negotiation. I refuse to think we need saving. Something good will come from creation. And when we think that the world is too anxious, we'll adapt, evolve, survive and save it. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. Hey, oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. ҳамаи ин ҳамагӣ дар муддати 20 сол ба ман муяссар гардид. шумо ҳам метавонед ба ин муваффақиятҳо бирасед. шумо чӣ нигоҳ доред, чӣ назар доред вобаста ба ин? албатта як навори бисёр хуби мотиватсионӣ аст. Бояд донишҷӯ хонанда дарк кунад ки барои расидан ба чунин муваффақият вай ҳам меҳнати равонӣ зиёд бояд кунад, ҳам меҳнати ҷисмонӣ зиёд бояд кунад, то дониши бисёрро аз худ кунад, маҳоратҳои муайянеро омӯзад ва бо шахсони муваффақ ва мутахассис соҳаи худаш робита дошта бошад ва ин корҳо албатта дар натиҷаи робита бо муҳит ва шахсиятҳои шинохтаи ӯ мутахассисони ҳамон муҳит амалӣ мешавад ва албатта мақсади ин озмун ҳам натиҷаи 1 солу 2 сол ба даст овардан нест. яъне натиҷаҳое ки ин озмун ба даст меояд мо танҳо баъд аз 15, 20 ё ин ки 30-40 сол дарк мекунем. дар кадом ҳолат? дар ҳолате ки онҳое ки имрӯз ғолиб меоянд, фарз кардем як хонандаи синфи 10-11 вай донишҷӯ мешавад вобаста бо истифода аз имтиёзҳое ки озмун пешбинӣ кардааст. баъдан мутахассис мешавад, 5 сол 10 сол кор мекунад, натиҷаи кораш ба ҷомеа манфиат хоҳад овард ва умед мекунем ки ҳамин ғолибони озмун ҳам баъд аз 20 сол монанди қаҳрамони ҳамин навор соҳиби корхонаи худашон бошанд, дар самти худашон муваффақ бошанд, таъсиргузор бошанд ва барои ҷомеа манфиат оварда тавонанд. чуне ки мо дар навор дидем, мақсади худи озмун, яъне мақсади пешвои миллат ҳам аллакай пурра бигӯем ки таҷаллӣ ёфтааст. яъне мақсад ҳамин аст ки бояд мутахассисои бисёр баркамол ба воя расанд ва тавонанд ки барои рушди кишвар саҳми худро гузоранд ва бояд мо ёдовар шавем ки барои мо муайян аст ки солҳои 90 чуне ки мо ба як давраи мустақилият ба даст овардем ва имрӯз муассисаҳои илмӣ, академияи илмҳо ва донишгоҳу донишкадаҳо аллакай баъзе кадрии илмии худро тавонистанд хеле мустаҳкам кунанд ва он таъминотҳои илмие ки буд, ман фикр мекунам ки имрӯз дар баъзе донишгоҳу донишкадаҳо ва академияи илмҳо мустаҳкам аст ва акнун мо рӯ мебарем ба истеҳсолот. илмро яъне дар амал дар амалият ҷорӣ мекунем ва аллакай мо ба ҳамин ворид шудем, чунки аллакай дастовардҳои илмии устодони мо аз қабили академикҳо, профессорон аллакай дар истеҳсолот роҳи худро ёфта истоданд ва ҳадафи чоруме ки аз ҷониби пешвои миллат дар паёми худ эълон кардан саноатикунонӣ бо суръати кишвар аст
و در ردیف آن اعلان 20 ساله آموزش و بعدا آزمون جمهوری علم فروغ معرفت این واقعا وسیله به نهایت مهم است برای عملی نمودن این هدف‌های ملی و واقعا هم صنعت کنونی با سرعت کشور و در این زمینه با وجود اومدن یکچند کارخانه‌های بزرگ استحصالی. امروز ما خیلی کارخانه‌ها داریم ولی ما میتوانیم که با اون اقتداری که علمی که امروز داریم از این هم کارخانه‌های زیادتر با وجود بیاریم و دایره گویم که متخصصان جلب متخصصان خودی محلی در زمینه اون کارخانه‌هایی که واقعا با اشیاء خودی محلی گویم که ساخته میشوند 93% که ما کوهسار است و امروز گویم توجه عالمان همین از جمله فن‌های شیمی با اون روانه کرده شده است و همون 93% که کوهسار است همه این کوهسار واقعا هم پر از گنج است پر از معدن‌های هستند که برای دولت و ملت برای گویم که پیشرفت ساحه‌ها باید ما اون رو استفاده کنیم و علاوه ما با این وارد شدیم قدم‌های گویم که در دوره استقلالیت قدم‌های استوار گذاشته شدیم. من باور دارم که نه اینکه در یک 40 سال ما فکر می‌کنم در علاقه 2030 ما با بسیار نوگانی‌های خوب در این سمت نوین می‌گردیم. این یک نواری است برای جوانان همچون موتیواسیا شده می‌تواند و محتوای اساسی همون 20 ساله همین چاره‌هایی که در پرتو این 20 ساله دیده شده ایستاده است یک موتیواسیا می‌بخشد. ولی نگفته نماند که در عموم جوانان و نورسان ما که حالا تماشا کرده ایستادند باید فهمند که چه که هم کسب ما گفتند این گونه مثل نوار آسان به دست نمیآید. مهنت در محور چیزی مهم یعنی که در کشور ما از همه مهمترین این امنیت است. وقتی که امنیت و ثبات است ما میتوانیم در آسمان مصفای کشور بخونیم یعنی که دانش و سواد خود را صیقل داده باشیم یک زندگی آسوده داشته باشیم و دومین این که یکی از محورهای مثلا که دیده می شود به فکر شخصی من در نواری که پیشنهاد گشت این نه تنها در دوام همون 20 سال مثلا از یک مثلا مکتب بچه بدل گشتن به یک متخصصی بزرگی که مثلا علاقه صاحب کارخانه است و دیگر این مهمترین این است که تو به همون سطح رسیدن وقتی که چندها هزار کوشش میکنند یعنی مثال زنده که در سطح جمهوری سال گذشته تقریبا قریب 1000 نفر اشتراک ورزیده بودند که از آنها من امینم که همگی داننده های ساحه های مختلف علم های دقیق بودند و این یک موتیواسیا می شود بهترین ها مثلا با چنین متخصصان بدل گردن باز در روند این تفکر تکنیکی جامعه ما رشد می کند. یعنی که وقتی که تفکر تکنیکی جامعه رشد کرد سطح صفت زندگی شهروندان خوبتر گشتن مساعدتی به اندازه خواهد کرد و عموما یکی از اساسی ترین مقصد این است که وقتی که ببینید که زواد و کارخانه و فابریکه ها طرحریزی میشوند بنیاد میگردند کارمندان چی از کارمند قطاری باشد چی تا راهبری کننده یک کورس کوتاه مدتی رو میگذارند برای آموختن از همون دستگاه هایی که در کارخانه های صنعتی گذاشته می شوند. وقتی که دانش های فوندامنتالی یعنی که مکتبی میانه برخوردار نباشد انا همون داوطلبی که حتی در سر یک مثلا میز نظارتچی هم که باشد اون شخص رو در مدت کوتاه تیار کردن غیر امکان است. از این لحاظ که نه 3 ساله نه 5 ساله بلکه 20 ساله یعنی که یک دو نسل رو ما باید ترغیب و تشویق نماییم طرز فکرانی تکنیکی نورسان رو دیگر کرده باشیم. تشکر زیاد. مرحبا. وابسته به این ما باید قید نماییم که ایده اساسی سرور کشور با اعلان نمودن این 20 ساله و یعنی که آزمون ها در اون است که عموما گیریم همین سطح علم آموزی سطح معارف به طور کلی دیگر شود. بله. و از جانب دیگر ما باید قید نماییم که اگر همین آزمون در 4 دور گذرد این 4 دور در 4 ماه همگی 4-5 روزی اگر گیریم می شود ولی کار اساسی در وقت باقی مانده می شود برای اینکه مثلا وقتی که دانشجو نیم سال می خواند او در همون امتحانی که 1 روز می شود کار نیم ساله رو در اونجا جمع بست می کند یا اینکه عالم وقتی که رساله علمی خود رو دفاع می کند این نتیجه کارهای یک چند ساله یعنی که تحقیقات یک چند ساله است. بنابراین یعنی که اینجا نباید فراموش سازیم که مضمون اساسی در تشکیل کار در وقت‌های باقی مانده است. این یعنی که همگی 15-20 روزی مجموعی آزمون نیست، یعنی که کارهای باقی مانده. وابسته به این وقتی که ما با کادرهای علمی کار میکنیم
мо медонем ки масалан чизтар ки маълум аст илмро кадрҳо мекунанд. бале, кадрҳо мекунанд ва мо мушоҳида мекунем ки таҳкурсии асосии ҳар як кадри оянда дар оила ва мактаб яъне ки шаклбандӣ мекунад, замина мегирад. замина мегирад. яъне ки ҳоло масалан мутаассифона мо баъзан яъне ки чунин ҳолатҳоро мебинем ки ба рушди маънавии яъне ки кӯдак ё наврас аҳамияти дуюмдараҷа дода мешавад. аввал пеш аз ҳама фикр мекунанд яъне ки ҷиҳати моддиро бале, ва вақте ки он шуд ба қисми дуюм аллакай аҳамият намедиҳанд ки ин бисёр ҳам хатогии бисёр калон хатои аст, калон аст, хатои калон аст. зеро ки масалан вақте ки фарзанд масалан аллакай мактаби миёнаро яъне ки хатм карду дар он аз ҷониби масалан волидайн назорат нашуд, аллакай ин донишҳое ки дар он таҳкурсие ки бояд мегирифт ӯ аллакай дар соли оянда гирифта наметавонад. ин монанд ба он мешавад ки шумо масалан биноро бунёд мекунед бетаҳкурсӣ. ягона чӣ мешавад? ягона роҳ он аст ки он биноро нобуд карда аз нав яъне ки бунёд кардан кор аст. аммо бо инсон ин кор намешавад, зеро ки он шуураш аллакай бетаҳкурсӣ шаклбандӣ шуд ва дар натиҷа шуур ноустувор мешавад ва ба кадом яъне ки моилҳое бошад ба он тараф майл мекунад. ва дар ҷаҳони муосир ки пайдаҳои ҷаҳонишавӣ ҳастанд рақобатпазир намешавад. ин шахс ин хел масалан агар шавад ин хел ҳолат бе бошад, заминаи бунёдӣ агар рушд кунад, он танҳо ба корҳои хизматрасонӣ ва дигар корҳо яъне ки аз дасти ӯ намеояд. ва дар дохили мо баъзан ин масъалаҳоро бевосита таҳлил мекунем, зеро ки бисёр муҳим аст. зарур аст ки дар масалан оила муҳит бошад, яъне ки он ҷое ки муҳити ташаккули шахсият фароҳам оварда шавад, сохта шавад. бо оне ки ба соҳаи илму масалан таълим аҳамият диҳанд. ақаллан дар як рӯз як маротиба бояд масалан аввалин дараҷа будани таҳсил таъкид карда шавад ва ҳар марӯза назорат карда шавад. ва баъзан мешавад ки яъне ки муҳит ҳаст, вале саводнокӣ он қадар баланд нест. ин барои чӣ? барои он ки шуда метавонад ки назорат нест. баъзан мешавад ки муҳит ҳаст, назорат ҳаст, вале боз ҳам саводнокӣ беҳбудӣ талаб мекунад. ин барои чӣ? барои он ки кӯмак нест. махсусан дар замони ҳозире ки ин як яъне ки бениҳоят рушди бесобиқаи миқдори иттилоот аст, дар он ҷо бояд ба яъне ки кӯдак яъне ки чӣ кард? кӯмаки яъне ки таълимӣ шуданаш дар кор. ҳавасмандии ҷавонон, ҳавасмандии насли наврас ҳамон гуна ки медонем дар озмун бараъло мушоҳида мешавад ва аз фонди захиравии махсус президенти ҷумҳурии тоҷикистон ҳавасманд гардонида мешаванд ва маблағгузорӣ мешавад баргузории озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат. хуб дар ин росто чӣ назар доред? вақте ки озмун аст, мусобиқа аст, як қисми хурди ҷавонон бо хоҳиши худашон, бо шавқи завқи худашон ба хотири ба даст овардани илму дониш кӯшиш кунанд, вале як гурӯҳи бисёр бузурге ҳаст ки ба хотири ба даст овардани ҳамон имкониятҳову имтиёзҳои озмун иштирок мекунанд ва дар раванди озмун албатта ки умед мекунем ки донишу малакаи муайянеро соҳиб мешаванд ва ҳамин чиз ҳавасмандкунии бисёр бузург ва пулҳои калоне ки дар озмуни ҳам илм фуруғи маърифат ва ҳам фуруғи субҳи донои китоб аст, тавонист ки дар ҷомеа ҳамин таҳаввулотро ба вуҷуд ороду сели зиёди довталабонро ба ин озмунҳо орад, ҷалб кунад. ва албатта ки ҳавасмандкунии асосии ин ҳавасмандкунии молиявӣ аст ки барои ҷои якум 35 000 сомонӣ, барои ҷои дуюм 2 нафар ҳар душ 25 000 сомонӣ мегиранд, барои 2 нафар ҷои сеюм ба ҳар нафар 15 000 сомонӣ. ва ҳамчунин омӯзгоре ки шогирдаш аз байни хонандагони мактабҳои миёна дар даври ҷумҳуривии озмун ҷои якум, дуюм, сеюмро мегирад, 10 000 сомонӣ соҳиби тӯҳфа мегардад ва падару модари он соҳиби унвони маърифатпарвари вазорати маориф ва ифтихорномаи ҳам вазорати маориф ва ҳам академияи миллии илмҳои тоҷикистон мегардад. дар бораи дигар ҳавасмандкуниҳо аз ҷумла дохил шудан ба донишгоҳҳо инҷо устодон нақл карданд, вале ҳамчунин инҷо як чизи дигари муҳим аст ки онҳо дар ҷомеа тарғиб мешаванд, шинохта мешаванд. яъне вақте шахсияти онҳо, бале, вақте ки дар телевизион баромад мекунанд,
شهروندان زیادی تاجیکستان تماشا میکنند، در دههشان، در شهرشان، در نزد خویش تبارشان یک آبرویشان بلند می شود، نگاه دیگر می شود، نظر دیگر می شود، دوستانشان با یک افتخار می نگرند و همین چیز هم برای رشد شخصیت و ترغیب علم و جهانبینی بسیار نقش مهم بازی میکنه. بله. یعنی معرفی کردن شخصیت، ترغیب شخصیت. ما در همان شخصیت اختراعکاران، در شخصیت غالبان برای جوانان دیگر یک ایدئال پیدا کرده میدهیم و آنها میگن من هم مثل همین در تلویزیون برآمده به سوالها جواب میدهم و صاحب جای میگردم. سوالهایی که از نقطه نظر نظریه‌ای پیشنهاد میشدند و مقدار مسائلی که عملاً تطبیق میشدند کم و بیش بودند و امسال در سال 2022 یعنی در تجربه سنجیدن ثابت کردن، یعنی عملاً اثبات کردن دستاورد پایان‌تر فراورده شد، یعنی کم کرده شد. چرا؟ این در هر یک نومیناسیون هر خیلی است وابسته به خصوصیت همان بخش. مثلا در فیزیک و استرونومی ما 50% نظریوی گذاشتیم، 50% عملی با تناسب 80% فیزیک و 20% استرونومی. مثلا در شیمی باشد 40% نظریوی است، 40% عملی است و 20% آزمایشی. در تکنولوژی های اطلاعاتی باشد 80% عملی، 20% نظریوی، چون که در تکنولوژی اطلاعاتی اساساً کار عملی نقشی مهم بازی میکنند. برای همین هم در اساس خلاصه متخصصان ما همین تناسب ها را گذاشتگی هستیم. و چرا هم عملی هست هم نظریوی هست؟ اگر به المپیاده های جمهوریوی نظر کنیم، مثلا در فیزیک تنها مسئله حل میکردند و در نتیجه همان حل مسئله غالبان را معین میکردند. ولی وقتی که در امتحان‌های قبول فرض کردیم به ماجستراتور یا اینکه به اسپیرانتور یا اینکه دکترانتور پی اچ دی ما با آنها سوال جواب می‌کردیم، می‌بینیم که آنها به طور اتوماتیک مسئله حل می‌کنند، یعنی همون فرمول رو می‌دونن از روی یک نقشه معین. برای همین ما مسئله‌های نظریوی، سوال‌های نظریوی جو کردیم که تا هنگام سوال جواب ما قابلیت فکرانی آنها رو، وسعت اندیشه آنها رو، قابلیت تحلیل آنها رو معین کنیم. بیدار کردن خرد. بله، وگرنه وقتی که خواننده هم فرمول رو می نویسد هم آن را شرح می دهد و هم اعضای حکمان درباره دیگر شدن شرایط همان مسئله سوال می دهند، ما در آنجا می توانیم که قابلیت فکرانی خود شخص را، قابلیت منطقی خود شخص را بها دهیم. تشکر زیاد. آیا می توان به دانش‌های تاریخی، به آموختن گذشته خود، به افتخار ملی، به داشتن هویت ملی و البته با داشتن دانش‌های معاصر در ساحه فن‌های طبیعت شناسی دقیق و ریاضی در جهان متمدن که روندهای تیزتون آن را فرا گرفتند، از منفعت‌های دولت و ملت پشتیبانی کرد. با این مسئله، با این سوال گزارش تهیه نموده همکارانمون پاسخ می‌گوید. گزارش را همراه تماشا می‌کنیم و سپس صحبتمان را ادامه می‌دهیم. مرحمت. ҷумҳурии тоҷикистон пайваста бо ташаббусҳои созандаи худ дар сатҳи байналмилалӣ мартабаи хосро соҳиб гардида ба ҳадафҳои олии тарҳрезӣ намуда ноил шуда истодааст. саноаткунонии мамлакат намунаи ҳамин гуна иқдоме буд ки барои рушди кишвари мо заминаҳои мусоидро фароҳам оварда баҳри устувории соҳа барномаҳои гуногун ва озмунҳо доир шуданд. дар паёми 26 декабри соли 2019 пешниҳод шуда буд ки 20-солагии омӯзиши фанҳои табиатшиносӣ дақиқ ба риёзӣ дар соҳаи илм ва маориф эълон карда шавад. ин барои он аслан буд ки дар тамоми ҷумҳурии тоҷикистон ҳадафи чорум қабул шуда буд. яъне ҳадафи чорум ин саноаткунонӣ бо суръати мамлакат буд. و معلوم است که به ندانستن این فن‌های طبیعی به هدف چهارم نزدیک شدن بسیار مشکل است. از همین جهت آزمون از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان پیشنهاد شد. ба андешаи муҳаққиқон барои омода намудани мутахассисон дар ин самт аз заминаҳои аввали таълим таваҷҷӯҳ бояд кард. аз зинаҳои аввали таълим таваҷҷӯҳ муҳим аст. вақте аз хурдсолӣ фанҳои дақиқ омӯзонида мешавад, то зинаи камолот дониши муҳассилин такмил ёфта кадрҳои лаёқатманд ба воя мерасанд. аз ҳамин синфҳои поёнӣ бояд ба фанҳои табиатшиносӣ дар синфи 4-3 ҳаст аллакай. аз ҳамон вақт معلمان باید دقت اساسی تن و تربیت کنند مردم را تا به امروز بیان بعد دانشجو می شود.
بعد اون طرف بعد ختم مکتب عالی البته متخصص پیدا می شود که یا از بکالور یا از ماجستر و اینا راه علم رو پیش میگیرن. سال از سال تعداد مردمی که به فنهای طبیعی میبیان خوشبختانه زیاد شده ایستاده است. هست هم در دکترها هم بچه‌ها قریب تعدادشون برابر است. از همین لحاظ از بین اینا باز جوانای پیدا میشن یا دختر بچه‌ها یا پسر بچه‌هایی که آینده به علم میروند به ماجستر میروند. طبیعت همین خیلی است. از پشت یادگار اینا یادگار رو تربیت کرده میبرند. با همه اون چیزی که ما امروز مقصد داریم که رسیم. ملت تاجیک از گذشته با نابغه‌های به همتای خود در ساحه ریاضیات، طبیعت‌شناسی و در عموم فن‌های دقیق شهرت جهانی کسب نموده، نمونه اختراعاتشون تا زمان معاصر استفاده می‌شوند. در این ساحه هرچند که از ما بود علمان بزرگ از عصر نوح از دوره سامانیان این طرف از سالهای 880 تا امروزها درستش تا عصر 15 زکریا رازی بود، ابوالعلی ابن سینا بود، الخوارزمی بود که الجبر امروز در تمام دنیا می‌آموزند در اساس افقاده اولینش. البرونی بود ستاره شناس، عمر خیام بود که متمتیک بزرگ. از اینا استفاده می‌برند. در اساس انمی زمینه پیشتر امروزا باید مردم چشم گشاید، آموزد تاریخ علم طبیعت شناسی در وطن خودمون در ملت ما چگونه ترقی کرده بود. فرض کردیم فن‌های طبیعت شناسی بگیم فیزیکای ارسطو رو اولین بار تصنیفات نمود تا سطح اتم تا اتم که اومد این ابوالعلی ابن سینا بود. و یک طبیب نبود. اینا در تمام دنیا اعتراف میکنن. کلاسیفیکاسیون میگن تصنیفات فن‌ها. و باوری داریم که جوانای امروزه ما بعد این آزمون‌ها خودشون هوسمند میشوند. سعید محمد آدینایف در برابر آموزش فن‌های دقیق نقطه مهمی دیگر را هم که همیشه به شاگردانش در روند درس تاکید می‌نماید ذکر کرد. فقط طبیعت شناس شدن در کار نیست. تا معرفت انسانی ملت، تا زبان ملت ندانیم، تا تاریخ بوی کهن خودمون ندانیم، تا ادبیات بوی نصیحت میکردگیمون ندانیم، ما با این علم ها هم یک باره موفقیت پیدا کردن مشکل است. پیشوای میلا در پیام همساله‌اشان وابسته به آماده نمودن کادرهای صاحب تخصص، رشد اقتصادیات مملکت، پیشبرد ساحه صنعت توجه خاص ظاهر نموده. برای نیک و احوالی زندگی ساکنان چاره‌های ضروری می‌اندیشند. توجه به فن‌های دقیق و رشد ساحه صنعت باشد. در این روند یکی از راه‌های مهم پیشرفت مملکت میباشد. آموزش علم‌های طبیعت شناسی و دقیق گوییم سخن می‌رود برای مثلا چخیلی که در نوار پیشتر هم بود موفق شدن و جا و مقام خود را یافتن در جامعه. ولی ما باید این را فراموش نسازیم که به رشد علم‌های جمعیت شناسی، یعنی که در این محور اندیشه‌مان آن بود که ما باید خودشناسی، یک هویت ملی، یعنی که ارزش‌ها رو درست براه مانده باشیم و این به فکر من از همون باغچه مکتبی آغاز می‌یابد. یعنی که هویت داخلی ملی، وطن دوستی، مثلا تربیه درست به جا آوردن، احترام پدر و مادر، احترام به اجداد و اولاد خود، این چیزی مهم است که خیلی که استاد قید کردن این یکی از ته‌کرسی‌های اساسی میباشد که در بالای آن ما شخصیت رو ساخته باشیم. ولی ناگفته نماند که اگر شخصیتی که مثلا ارزش‌های ملی و وطنداری و مثلا میهن پروری ندارد، میتواند این خطر باشد برای ملت و وطن خود. اگر ما تنها با تاریخ ملت تاجیک یعنی علم خیمه اگر منظر کنیم، پدر علم خیمه این جابر ابن حیان میباشد که این بگیم که از همین نسل تاجیک است و تمام جهان اعتراف کرده است که اون اساسگذار علم شیمی در زمانی گوییم که در عصرهای 8-9 بود. بعداً اون آزمایشگاه علمی تعلیمی که زکریا رازی تیار کرده بود، علمان بزرگ انگلیس حتی اعتراف کردند که در بعد 10 عصری که زکریا رازی علم شیمی رو در اون آزمایشگاه تحقیق میکرد، نه بعد 10 عصر گوییم که توانست که اروپا با این گونه آزمایشگاه دسترسی کند. واقعا هم در عصرهای 8 تا 15 در حقیقت ملت تاجیک واقعا هم با بعض علمی و معرفت و گوییم که عرفانی خود تمام جهان رو به تسخیر گذاشته بود و ما باید در خون ما یعنی در گین ما ملت تاجیک واقعا هم گوییم که همین چیزا نهفته است
حسی افتخار ملی باید وجود هست و همه رو باید ما بیدار کنیم و در همین زمینه باید ما متخصصان آماده کنیم که واقعا وطن پرور وطن دوست و خویشتن شناس باشد. چون که اگر وقتی که خودش شناخت، ملتش شناخت، وطنش شناخت و واقعا اون یک متخصص میشود که با اون دولت و ملت و وطنش افتخار میکند. ما باید ذکر نماییم که قانون طبیعت است که هر یک روند باید همه جانبه رشد نماید. مثلا درختی که یک شاخه‌اش رشد میکند او استوار نمیشود. اگر شخص یعنی که فکرای مثلا بنیادی و بنیادکار باشد، در او علم رو رشد دادن ممکن است. بله. ولی نه برعکس. وقتی که ما میبینیم که مثلا این یا آن دانش رو دارد ولی که بنیادکار نیست، مثلا در اینجا علاقه مرکب است. ما کوشش می‌نماییم که اون رو مثلا اصلاح نماییم. و از بس که انسانیت در جامعه این یک یعنی که شعور جمعیتی دارد، فعالیت جامعوی دارد، در اینجا مهم است که هم از تاریخ هم از دیگر فن‌ها اخلاقاً برخوردار باشند. خواننده دانشجو کتاب‌های درسی رو از خود میکرد، همچنین طلبات کرده میشد کتاب‌های دیگر رو علاوه‌گی رو باید که اون از خود میکرد و یعنی که حسابات میداد، بیان میکرد اون رو. و این بسیار هم مهم است. تشکر زیاد. مرحمت رضا. البته فکرهای استاد فکرهای مهم هستند، ولی در این سمت بعضی مشکل‌ها هستند که ما باید برای رسیدن به همون هدف‌ها اون مشکل‌ها رو برطرف کنیم. از جمله ما در کتاب‌های درسی مکتب انا همون ارزش‌های ملی رو نمی‌بینیم. دستاوردهای عالمان گذشته خودمون در کتاب‌های درسی اکثرا انعکاس نیافتند. مثلا یک دستگاه بسیار مهمی عصر 10 را ابو محمود خوجندی با نام سودسی فخری ساخته است که و در زمان خودش بزرگترین دستگاه استرونومی دنیا به حساب می رفت. ولی اگر 95% خوانندگان مکتب را پرسیم خبر ندارند. برای چی؟ برای آنکه در مکتب‌های درسی همین چیز درج نگردیده است، در کتاب‌های درسی. مثلا تقویمی که خیام ساخته است یا اینکه اصولهای متماتیکی که خیام استفاده برده برای حل معادله‌های درجه 3 استفاده کرده است، در زمان خودش این دستاورد سطح جهانی بود و تقویم خیام تا امروز صحیح‌ترین تقویم است. یا اینکه کشفیات‌هایی که احمد فرغانی و ابوریحان بیرونی در سمت معین نمودن اندازه زمین، در سمت معین نمودن مسافت تا ابیکت‌های کیهانی استفاده بردن، دستاوردها کردند، تا هنوز برای مقایسه دستاوردهای عالمان امروزه استفاده برده می شود و برای تحول همان زمین و همچنین تحول آسمان ستاره‌زار برای مقایسه کار می‌فرمایند. برای همین باید ما در مکتب‌های میانه، در کتاب‌های درسی در برابری فرض کردیم قانون‌های نیوتن و مندلیف و دیگر عالمان بزرگ که امروز علمی آنها علمی مهم به حساب می‌رود، باید زمینه‌های به وجود آمدن علمی آنها را همچون مرحله تشکل علم در گذشته ما نشان دهیم تا خوانندگان بینند که علم در کجا، در کدام منطقه ها به وجود آمده است، در کدام منطقه رشد کرده است تا به زینه امروزه. از نسلی که امروز در فضای یا در دوران صاحب استقلالی تشکل می‌یابد، هم در جهان پرتضاد، هم در روحیه خودشناسی ملی، هم با برگزاری آزمون‌ها که یک فضای بسیار پهناور را در بر می‌گیرد این محیط، ما چرا باید انتظار داشته باشیم، مخصوصاً از جوانانی که در آزمون‌ها اشتراک می‌کنند؟ ما این را چند بار هم تاکید کردیم، در شخصیت آنها شخصان انتظار هستیم که آینده مسئولیت اداره جامعه بهتر کردن وضع زندگی مردم و رشد کردن دولت و ملت به دوش آنها میافتد. تشکر. مرحمت. چیزی که میگویند همان در دست کادرها میباشد و حالا از بس که علم‌های طبیعت شناسی دقیق و ریاضی یعنی که یک خصوصیت خود را دارند، آنها یعنی که این معمای آموزش علم‌های طبیعت شناسی دقیق و ریاضی در تمام جهان موجود است و مخصوصا در عصر 21 طلبات نسبت حتمی یعنی که رشد یافتن این ساحه‌ها روز از روز زیاد شده است و این به واسطه به
ҷиҳатҳои стратегӣ ва амниятии кишвар яъне ки дахолат яъне ки вобаста аст, аҳамият дорад. бинобар он мутахассиси имрӯза бояд ҳатман аз илмҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ огоҳ бошад ва он мутахассисоне ки бевосита дар ин соҳа кор мекунанд бояд ки дар ин самт яъне ки ба дастовардҳои ҷаҳонӣ ноил гарданд, зеро ки равандҳои ҷаҳонишавӣ аллакай оғоз шудааст, аз он ягон ҷо рафта намешавад ва он бевосита яъне ки талаботи худро дорад ва мо агар хоҳем ки ҷомеаи мо агар хоҳад ки дар ин майдони рақобатҳо дар канор намонад, бояд ки бо ин донишҳо мусаллаҳ бошад. дар оянда мо интизор ҳастем ки воқеан пайдошавии институтҳои бузурги илмию таҳқиқотӣ ва инчунин дар ин замина тавлид ёки ба вуҷуд омадани озмоишгоҳҳои муосир ва корхонаҳои бузурги истеҳсолию гӯем ки фабрикаву заводҳо ки ба он кулли мардум ба гӯем ки истеҳсолот ба гӯем кор ҷалб карда шавад ва зиндагии шоиста барои ҳар як шахс ва албатта масъулияти бузург ин илму маорифи давлату миллату халқи тоҷик. арзиши дохилии ҳар яки мо ин ободу пойдор будани миллату ватани мо. вақте ки мо наврасону ҷавононро дуруст тарбият намуда аз онҳо як шахсиятҳоро боқӣ мемонем, тоҷикистон ҳамчун як кишвари саноатие ки дар радаи даҳгонаҳои беҳтарини ҷаҳонӣ боқӣ монад. Инро мо интизор ҳастем. ташаккури зиёд барои суҳбат. умедвор ҳастем ки насле ки имрӯз бо истифодаи самаранок аз имкониятҳои фароҳамовардаи давлату ҳукумат ташаккул меёбанд, ба камол мерасанд, ҳам бо донишҳои равияи фанҳои табиатшиносӣ дақиқ ва рӯзӣ, ҳам бо донишҳои таърихии худ, бо доштани ифтихори баланди миллӣ ва ҳифзи арзишҳои инсонӣ, ахлоқи ҳамидаи инсонӣ, тарғиби сулҳ, ваҳдати инсонҳо метавонанд дар пойдории соҳибистиқлолии Тоҷикистон, дар муҳри абадият ниҳодан ба пояндагии миллати тоҷик, ба амният, ба сулҳ дар фазои Тоҷикистон як саҳми муносибе гузошта бошанд. ва воқеан ҳам мо интизори ҳамин гуна мутахассисон ҳастем. барои суҳбат бори дигар ташаккур ва бинандагони гиромӣ ёдовар мешавем ки суҳбате доштем бо Фарҳод Шокир, директори Институти физикаю техникае ба номи Султон Умарови Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, Ризои Баҳромзод, ходими пешбари ҳамин институт, Эркин Файзуллозода, декани факултети химияи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон ва Хайём Раҳмонов, котиби масъули гурӯҳи корӣ вобаста ба баргузории озмуни ҷумҳуриявии илм, фуруғи маърифат. дар ин ҷо барномаи мо ба поён мерасад. орзуи онро дорем ки дар фазои Тоҷикистони соҳибистиқлол ҳамеша кабутари сулҳ дар парвоз бошад, парчами соҳибистиқлолӣ парафшон ва хуршеди меҳру муҳаббат ҳамеша дурахшон.